Nyan anak muda. Maka bedah jak anak muda jak but. Allah mentang sayang ronyo. Allah mentang sayang ke drone mak. Anak drone nai rumah pugo bagah. Be ya uduk ba TV. Hai nonton TV jeut. Wate ka malam jak but. Wate sembahyang. Wate meen hanah getam. Tapi be lunak wate tanya 20 pujun main yang getanyang tengok oleh Allah Taala mah. Getanyang tengok oleh Allah Taala. Padahal ngan berkat tabut tadu samping tungku imam. Selamat ni tengok. Anak muda. Drone duduk samping tungku. Tengah praka roi bapa. Nyan singa selamat. Han geti lam neraka. Hang patih tungku wa. Dengar begon. Melingkai tanyo mak yang mertuah abi yang berbahagia. Hak tanyo tambang neraka. Gekol Allah. Malaikat hokah makhluknya. Epat ya Allah. Halo. Nya kahana perlenan ba pintu syurga ikut yan. Ka anak muda. Ka meninggai, so yang meninggai. Hak tanyo tamang neraka, wap tanyo tadu samping gure. Wap itanyo sayang tekutungku. Tak balik-balik cara tungku ah. Mah tu. Jaro tungku imam dah 3 kali aku pegali tungku berkelam. Tungku imam mah ben nak cum bak muka imam kena tapak. Hanya tungku imam. Ganggu. Ira mentang angguk mentang. Kabe deh. Nyan. Nah tiap beut. Getanyang le Allah Taala hoi ka. Epat ya Allah. Horu. Syurga neraka kah? Neraka ya Allah. Beileti ke kuli Allah. Karena umat Muhammad, umat akhir zaman, umat yang paling long sayang. Kita nyeng bak ji siat. Nasabah kampung ji dengan ulama. Gebedah malaikat kejak bak urang yang kena ti dalam neraka anak muda bunuh. Gedanya oleh Allah, hai, nyo amanah Allah. Ikah nasamanan dengan ulama. Dia bijawab. Hana. Nan ulama long Abu Kuta. Nan kah sonan maun. Oh nya maun ka kemah kelam neraka. Ijabah Allah kiban nasamanan hana nanjih maun. Tati aku deh. Baik. Tanyang lo. Kita nyang siat nasabah kampung jih dengan ulama. Ijak lo malaikat kita nyang. Nasamanan kah dengan nasabah kampung kah dengan ulama? Hana. Kaya bergelantu. Ulama kampung lo Pulau Harapan. Oh, kak kemah kikahnya dalam neraka gede kyo. Kiban nasabah kampung. Hana. Tanyang terakhir siat. Na isayang ijih urang yang dicinta oleh ulama. Kita nyong. Nyo hana jud ijawab nyan baru hak ti dalam neraka. Bedah malaikat kita nyong. Ha nyo terakhir nyo hana jud jawab hana sayang li. Kah na sayang ke urang yang dicinta oleh ulama. Oma nyonya cukup sayang lon. Bila na tungku nabut imnasah. Long blok aqua, long blok umuda. Long puduk ikut tungku. Kepada tungku kepuka muna kejep. Alhamdulillah. Le kejep. Le nyang kujuh terkah long kutungku. Walaupun naya pegah pun tungku yang minta peng yang tu panggung. Tapi tungkunya anak yang minta peng. Pakon karena hei gua tak kita muput. Yang mana?
jak ba Allah. Ya Allah, ji sayang iku urang yang dicinta oleh ulama. Nyo sayang ji ku urang yang dicinta oleh ulama. Betul. Jio anak mudanya pertama lam surga. Ya ni kalau anak muda, wap kita nyo tadu sampai gure si malam tiap beut. Singa selamat kita nyo. Hak kena ti lam neraka. Tapi waf tablo saboh aqua tadu sampai gure tanyo tamang surga. Nyan mak. Ino urinang pajambut. Jumat itanyo agam pajan. Nyo pesalung pak sedeh. Antu ke SMS pak long. Tungku imum ni SMS pak long. Bila urinang malam Jumat hana gejak but mantang tidur jamaah sot yang kerap matian nyan panggung yang ni pegat dakwah malamnya ni cok ni puar rumah hurung hana jak but nyang gede nyan mulut uku nyan belen ni pegat mulut belen mulut ni pegat dakwah belen ni pegat pakan rugo mantang tang tungku hana jut ko manfaat fi netem makan ni jak ja alhamdulillah menasib anak muda ci prame tiga kena sama-sama mulia tat wateja tungku lain kena oleh kampung ya masya-Allah Pulau Harapannya jud ko contoh ko holong ko di kampung ko pegah bai hai umma tu beglam anak muda Pulau Harapan cukup taat dengar dakwah ma tu mak bunda cukup taat dengar gentut getuh urung jancum hana ge tedra ge cukup tak saleh tak ge dengar dakwah nya ni contoh na kana falau di kampungnya anak muda ini kana falalom wap nabi contoh pak jame yang truk ke kena mannya nabi contoh kena hana gat ku jak long malamnya ku po contoh hana gat di kampung je mui poh tu ke dro ku hana falau ada mede dengan dakwah ku po contoh ke de ida bang kaluk dan ku buka dengan fahala contoh ka dengar dakwah ka fahala god ikata nyan tunggu nyan mak yang mertuah dengan ka duduk ino cukup le hikmah duduk ni dengar ceramah nyo hak ngerti neraka singa nyan ka dalam syurga Allah pakon manteng kira drono urang ta'alim muta'alim urang penuntut bedah jakbut yang mertuah ka kembali kepada dasar dengar begot nyo dasar mendum nyo ka tanyo uronyo mak hanale tajak ba ulama buhnan ani uronyo kukutru tungku kagak pegak pengumuman kukutru ku nyan kagak puo tungku leh nyan untuk malam kena sama dia kena ku imum ku imum na sama dia tungku imum ku berdoa tu waj'alillahumma sawaba misla sawabi zalika ma'amati di birrika wa judika wa ihsanika jariyam bil kabuli wal imtinani wal khairati hisani ila ruhi tungku kukutruku amin. Mekilah babah tungku imum kukutru kuat. Maka nubuh nan bergeged hai mak hai bek susah kamu tungku kau nyopak sek deh. Nyobuh nan anak arinya jelegul. Anak agam subroto pesrbobo. Tamah segatuk na lahir urinang dadi subroto penskoco nani. Alah hidung ku imum. Ai skoco amin ya ni muda. Dah hehe tu. Ja bat tengku imum muronyo ya buh nan anu beget-get. Pah urung Tuhan kalian nek-neknya surah nek. Nek awai tengku nek jino pina yang get-get. Nek no bere. Leh ke perkawin anu ke? Nana perkawin anu nak makan? Yang nana anu, yang nana anu apa perkawin ro tu ju. Yang kalih kawin anu nan kalian. Nyai tungku lintu agak-agak malai baju. Ya kan?
ban kalahi tunggu na yang di rumah, na yang bak rumah sakit, ya kan? Yang ni mak kok susah tunggu, kok berat susah, gejak lagi jenguk dia, naik li, cucolong, sabok cucol aku nyan mucukeh hanjut, nyona mucukeh buat lakot takut gitu, nggak betul, nyan ikamo lintu, pada yang nedro, lenek sayang tat cucol, munau depan ke ini, kah? Baru sabok cucokeh negara jaga, petak, tepi, itanya lintu pada pegak demang, kakak tinggi juga kayak kami yang peraka je, dia luar, dia kor-koron kerana sebab dia. Dudoi hơi ledek tari. Bangla. Tari tengah. Maaf bangla apa? Tadi dekok kerai. Bangla tamang siat. Tamang. Kuna udahlah. Putra naro. Hanya kalah yazan. Mukok-kok wate yazan. Yang dengar tunggu lintu wazan. Pubut ju baik ya ni. Nyokon mati udip. Dua boh. Nyan wate nazan. Kilometer beserta 80. Kilometer 20 setengah macam. Ya ni umit. Allahu akbar. Nyan bak punyung unun kun Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lenyan kamat bak punyung wi. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nyempat jauh pulang lihnya. Beres. Kalau kuat. Nyai kamu agam. Kalau azan kabeh pulang. Pipi rukuk je deh. Habis. Nyan tungku kena tanah bohnan hei tungku imum kan? Ya ke nyan. Nyan kalau urung awal wate nyan hei jat ni budah kejak bak tungku. Truk terkedeh bak tungku kejak. Gelhoi tangan naik tangan kuning saboh hino kena. Itangan pui kun nyan tangan unta bahan kuning. Nyan itangan nyan tungku rem kon rem bak jaro. Tapak rem. Gekun lima di rumah ayah ni bedah nak mitanan saboh bak tungku imu mi kampungnya. Karena nyonya pun. Gad. Man ke bancara teman tak itangan ke katuha kau. Kata deh. Go pedubit kursi saboh le rumah ke. Aku pedu. Maka bagi mitanan anu tunggu he. Kursi dalam ke tempo du. Ka go pedang ti tangan. Ka ron ke tulak likut. Nyani uri nang yang tuha-tuha jamun. Orap ke tulak gue ju tam ijakrong ju tunggu. Rah bi tunggu rumpungo de tegok bak jalan. Oi hataje. Oh hana perle dia. Wow ju gede kok nyan. Are mana tunggu ino. Hana nyangna tapak sagak jelo ju pom putat langgut di derun. Bagi amitana. Leh nyan tungku ke bedah bagah-bagah ke tulak ai tangan kejak bak rumah tungku imum. Truk kena bak rumah tungku imum. Assalamualaikum. Krak go buka pintu. Waalaikumsalam. Putrana tujuan kena. Omah raya tat bakat tungku imum. Oh nyono raya bakat watu. Okey. Tu sisilap. Yang biasa nabut ke biasa salam. Assalamualaikum.
walaupun hana urang jawab na malaikat yang jawab na urang but itanyo nyo hana urang itala nyo hana uridah ada je biya tu kakeh tamang kenau dalam tunggu leh tamau dalam ke hei perumoh ke Umi ya abi pegai saatnya kakeh pegai tu ilumi nyan putra gecok tungku saka kayo saka gecok saka le go puka saka gecok sendok rap gecok dua boh geboh tap le yang kecawa le kecawa gecok ba abi bang kuimu nyempat abi god kakeh le jeb i tanya apuna pakat Muno nyo kamu katuk jami sabo hai jaminyan anu mit man putra teman long kuat lakenan no lakenan nabi oh kabeh deh ya tui semayang go bedah ya tui semayang le go tui semayang cok Quran go cok tu Quran kah pah nek tungku yang jud gu surat Fatihah. Gu keun ti krek bat tungku imum baik panjang-panjang tat be. God, hana payah panjang. Lo bat surat Fatihah mendong. Ka ke cok surat Fatihah gu buka. Ka cikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya karyawai. Lanjut. Kuyumum dengan santai kira mengadat dengar tu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Stop. Kajinya tunggu. Kaji, ada apa yang tat? Kah? Dikala watekana anak gata singoh kana umur 7 uro, boh nanji Abdullah. Yang tungguimu dari kata-kata alhamdulillah jud gubuh nan anu Abdullah. Wah tu tunggu. Kedeh pegah bak dek sari kananan yang gejuk le tungkuimu. Sonan hainan Abdullah. Oh cocok tai ke tungkulinto Abdullahnya. Bek sama kenan yahi. Sonan ni kirana Bram. Nyata boh anak Bram ti tabeh tu. I bom teman-teman tak baru mau. Cocok tat Abdullah. Bereh. Aku. Tapi nak pegah. Sinyak pada urau kana. Oh sinyak kana put urau. Pada urau tu nak ketijo. Le urau tu. Wate kana umur 7 urau baru bu. Tapi nak pegah lom cara buh ji. Wate tahoi nan nyan. Nak pegah kode le tengku imum. Kiban kode. Kode mana tu. Nyan wate nubuh nan anu mak. Nyan tanya anak muda wate buh nan anu. Baya ya buh ju. Pokoknya kali tajak bat tengku imum. Soal arti likut semikian tu. Pokoknya kananan. Nyan wate nu mak ban nubuh nan hoi. Abdullah. Ikem. Gara nak mana nak mana kan? Nu hoi lom dua gatu. Abdullah nyan jut buh mak cocok nanji tapi watan buh nan Abdullah oilam Abdullah nyan bek nu buh han cocok go hoi ule tengok watan rayu tengok bacut tepeh kutupam kutupum ipek ule bat tembok.
Nana pegat lagi ya mak. Hana dijuk mana mak imam Abdullah. Kali hubuhnan Abdullah. Rupanya le dengku lintu tungku nyan moto simpati setar terajot lahelom hema. Keun mbak permoy. Dek kanalom. Pegah jak minta saboh tu. Jak lom tungku yang minta saboh tu dan bak rumah tungku imum. Dikala wat truk kanan bak rumah tungku imum. Gehoy. Assalamualaikum abi. Waalaikumsalam. Udah lam. God. Putra lom. Hai kanalom. Putra inang. Agam. Oh nyo agam bereh. Cok Quran. Cok tu Quran. Watai ka cok Quran hai mak yang mutuah. Ji baca. Oronyan ohna kana. Oronyan alhamdulillah. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyo dikala kana anak kata singah umur 7 uro. Boh nan anak kata Abdurrahman. Wow. Bere. Kana nan kedua. Dari kata Ar-Rahman gecok le tungku imum. Jed kepada Abdurrahman. Wah tu urumo nya lagi bunuh sini pubut mak. Ni heuy Abdurrahman nye kim nyo nya bu nyo cocok bu nya na cocok be bu. Empat. Kake lenyan hai mak silang-silang trip lahelom. Leboh ka. Nyan ke le ayah tuan. Nyo be le kaijak bak long. Kaijak bak si Ibram je jat. Ibram dengan mak baci je. Dengan ipok bak take. Puam ipok le, puam le. Ayah Bram. Bukan bambrung. Bram. Hana cocok long jat takut long tik tungku imu muyum. Ke nyo hanjuk tunggu poh tabaknya na. Bacuk melanggih kente kabeh ke. Kakak ciak lagi. Gejak tik lom ni. Karena sayang tak ku cucuk kalau heboh agam tu. Nak sayang ni mak heboh, sayang ni kan? Heboh kau cucuk nak senang ni. Pas senang tu. Kakak jak lom. Waktu. Keun bat tungku. Abi. Nyo kakak le terakhir nyo ilo aku jali nyo kau kui jak droi mentong. Ime saka-saka nyo ya cok penutuh bak ro ni. Cok penutuh me saka-saka me putra belukat cok penutuh pakal he. Tha dua le penutuh. Nyan gujuk tarikat le abu anak kul he. Lok Quran. Nyan nak bi ile. KBI saka nali kamhai. Oranyan ona kana buka Quran. Oranyan kana tungku alhamdulillah. Yang kedua Ar-Rahman. Sambung buku. Maliki yaumiddin. Stop. Bila kana anak kata singa kana umur 7 urang. Boh nanji Abdul Manaf. Abdul Malik. Dari kata-kata Maliki Yaumiddin, jud gubuhnan le tungku imum Abdul Malik. Bila kana umur 7 uro singa, nyo buh nanji Abdul Malik. Hoi lagi biasa. Nyo na cocok nubu, ya hana cocok, ya mita na lain bu cocok. Bek susah pak setdes, bek susah tungku imum, bek susah tuha la kampung. Kau boh nan begot-begot. Ya ni. Kakeh dikala kanan heboh nyan mak yang mutua Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik leh nyan. Raya si Abdullah juk bak kula SD. Raya si Abdul Malik, Abdurrahman juk bak kula TK. Raya si Abdul Malik jak bak kula PAUD. Leboh kana. Untuk sebut si Abdullah dengan si Abdurrahman dengan si Abdul Malik hanya
Itanyo yang tahu buk-buknya permainan kembak lapangan kanyo kan? Ika mau agak main bola kanyo kan? So ilu puntung nyan tikana sarung jaro kanyo. Hana bola silop komopo kanyo kan? Ika ke. Nyai kunji sipak. Hai hana bola pura sipak. Sut silop. Silap. Habis tu silop. Icok iglawa tu ngui iglawa ipa pok jaro lengan pok jaro siga. Nyamban senang berteh senang tu nyamban rupanya getanyang lemak pak getanyang le ayah pak mak Sari si Abdullah si Abdurrahman Abdul Malik sang ayah sang mulut longkalan ayah sang bak lapangan awak nyan mandum bunuh bedah ya setat siat gebedah tu urin nang gejak tu gak setat nyan kalan mah tanya urin du ho dah ya gam leu kok kon gitu mah ya kan tanya landring uja tengah malam ya pengang putuh kok nyan ya kepecong pi gigi tanya ke yang petih mana uragam ya kepecong gua boleh malam kerja wo na yang modal tapi kesok karu plung tu kutak tu rupanya udah sampai rumah yang bertih plung geduk bak kedai kopi aman tadi geduk bak kedai kopi aman ni kalau lonton ada puyo nya nyan ada nyan puyo tu ada puke bambram yo nyan kupoh punya nyan watewo tungku nangen tiro kawo ju nyan ikut mokan nabak panah nyan bak panah nyan malam ujun pocong hana ule tungku nah pocong hana ule nah inan tungku hantunya ni ke kan malam ujung orangnya nah hantu boh leping ku sipat tungku balai kenang doke tungku ku baca wakul jaib lu hantu ka keleng jan tungku nyai kamu tungku yo plung truknya tilak ijakrong ponjak beho mudah woi kedai beho nya kanan dalam lampu kau mantan nak kedai tang beho la 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 de Fitri la 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 de Boydi la 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 Nurjana la 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 sayangku Dek Sari la 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 gedengo le coba mulah raja lapu tho ti gampangai oh ti Bram la ko oh be la gena ni Bram bro nyan wo wate katruk lam seput nan daerahnya nyan kamlai nyona jakrung silak jakrung tu tilop oh belum oh cari buka pintu tulah pintu bu imak nek dengar ada tu napa hai kok yan wap bam bram plung wo yo yam enjip kakeh mak lengjan ku bedah tanya mak kan senang kan senang jatuh truk kenan balapangan truk balapangan ni tu si Abdullah tengah grup si Abdurrahman tengah grup si Malik tengah grup gedang ju bak tameh kena urin nang malai gejak gedang bak tameh hinan bak tameh gon Goi nyoba tak kau hendak dengar Fatihah wa mandu idingo li Abdullah li Abdurrahman li Abdul pakon Fatihah goi nandayong itanyo kon diko na god nan tanyo Abdullah Abdurrahman Abdul Malik pakon Fatihah ibadah yang adun yang lomoy pun ipekat ado yang tiadonya ada tebak ong lunyo tak dari janam dale ha bibitiknya hoi kai jangan kamu dia kaya pakai kan dari ya yung puta-puta tu ya muna ala na kun dari ke hai ka ija ikun bak mai ma pakon hoi long mak Fatihah male long mahai ngang lain
Igo kogot na ni pakalon. Sedangkan nalong ma Abdullah ma. Long Abdul Rahman nya nabuk nyoy Malik. Ya nai ka kendroi bak ma Abdul Malik anu kesayangan. Ke mai kok sayang ji. Jauh ma pakon Malik long belen heuy. Singgah kamu watai ko tanah supaya tulis Fatihah. Ja ke doktor tungku Fatihah tengok. Doktor Fatihah. Menyuruh dengimu minasah kamu tungku. Kan silahkan tungku Fatihah. Aku Fatihah sabi nan kamu kun. Mana pusi nafala Fatihah. Maka bicara no. Hana belum pegah ya anak hai. Jamun wate borokon. Phone lo mengandung kedro ke hai. Gebedah nek ke ronyo yang kagak dalam kubu. Kamu laki belawah kubu ke nek ke. Karena ayah cukup batak bambramnya nuku lagenan ke. Hana putar pegah bak si bramnya tanpa keke. Tapi nek ke cukup sayang ke kah giak mitan nan gata. Gejak bak tungku imum. Goboh nan gata dalam surat Fatihah. Giyu baca bak nek alhamdulillah goboh dan gata Abdullah. Menansit sinyo Abdul Rahman, menosit si Abdul Malik. Kapalo. Nyan baru palo. Nyan maka nu pegah butuk truk benan ba anu. Makanan ku bahpeng pegah ban. Ya, yang kata tua pegah nu. Na lampuh belang koi pai. Nyokon tanuh nyokon kawakaf ke di masjid abo. Nado kata bo tu kaju daya. Mak, lu pegah be tu. Drone oronyo anik mantang ubud oronyo mak nak juk daya. Bedah juk daya. Ikula je kita juk hanam daleh. Tapi lini juk ikula, lenyan bedah ya juk bak bud. Perlehat. Mak. Drone watani jak bak kulah nan tutup ala kemaluan pohana. Nah pohana jawab. Nah, tanyo anu mudah watai tajak bak kulah nan tutup ala kemaluan pohana. Nah, mandum tatup trut termasuk long natup ala kemaluan mak. Pakon. Ci jawab anu muda pakon. Bek deh di kalan kemaluan kita nyo. Nyo kan mak. Nyo. Watai mate tuh bila hana anu tungku lam daya. Tho kalan. Gop kuimung nyo. Pak sek deh kalan. Tuha put kalan. Yang kalon. Tapi bila nak anak lam dayah mak, ata anak, ata ayah sama lagi ata anak. Hai tu me kalon ata tanyo. Bila nak tanyo anak lam dayah, lepoh lam dayah ataupun bek letat sapoh lam dayah. Put kana anak hai mak yang utuah. Dikala getanyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Go pegat pengumuman le tungkuimu. Tanyo kata wabak Allah mi. Tanyo kata wabak Allah abu. Dikala bak masanya tungku anu tanyo yang na lam dayah. Adun yang na lam rumah inonya yai gampung. Itamong udalam ibedah bagah ilake idin bak tungkuimu. Wahai tungkuimu. Nabi idin kulung long ya semano ayah lun gebi idin ledung koi mum ani iho yadun wahai adun yang pertama tatamang bagah-bagah kuno udalam tabut ayah tamang malhedro anak mak yang mutuah yang ipurno le anak yang nalam dayah mak sayang toronyo mak hai bila anak lam dayah bila hana anak yang ilmu pom ilmu agama ikoh bak pisang ronyo mak ikoh bak pisang ronyo ijak ngelampuh ikoh bak pisang tungkul hekre ikoh bak pisang
Yang secret bak pisang mahai puduk bak kaki. Yang secret bak pisang ipuduk mahayu pusat tanyo. Yang secret bak pisang ipuduk bak kok tanyo. Nah sakit. Cukup berat sakit. Tapi bila nak anak lam daya, ipegah bak adun wahai adun. Tatamang udalam tadu bang ule ayah. Iduk bak ule ayah mak yang mutuahai yang menodu. Nak du lagi urung du wate du ti. Du yang menodu. Kan? Pegat jaro meno. Bak ule tampung ule ayah. Ibadah sabah tu anak. Wahai adun yang lemboi dua, tamang kena udalam du uyu pusat ayah. Menoduk mahai tabah lom pelemah tabah hai. Ya menoduk. Ya empat. Bedah lam wahai adun yang keleh, tamang duk bagaki ayah. Kaduk bagaki ayah mak cukup senang. Sakit tak wadah sah geterik nyawang mak. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, didna sakit wadah sah geterik nyawang? Gejawab oleh Rasulullah yang paling ringan, nyomak yang paling ringan. Nyo yang paling ringan lu pegah. Gejawab oleh Rasulullah yang paling ringan. Lagi umpama hai mak yang mutuah necok uronyo kawat yang na bak pagi. Ne balut-balut ube bola pimpong. Lenyan nikat talo nuculok ngerekuang. Itamang kena tungku duroknya. Niu tarik bangun. Na sakit. Na sakit anak muda. Bila kaitamang nyan kena udalam. Pagi kawatnya tuku yang tabalit ube bola pimpong na tala ulua. Tran tek rame-rame. Dram tiga tran. Na sakit. Sakit nyan paling ringan. Bayangkan ke yang asli getariklah Allah Ta'ala. Yang kedua yang paling ringan. Lagai umpama tapi urang tidak kena di atas mimbar. Iblo mata selet le anak muda. Mat bak jaro siro belah no. Mat bak jaro siro belah no. Si ino mak yang mutua. Lenyan ibadah anak muda belah no. Ibadah anak muda. Lah todungku dari ujung ok sampai ujung kaki. Boh capli Cina dengan boh yun na uang. Na sakit. Sakit nyan paling ringan. Tapi kipansit yang mangat itibit reo. Yang mangat itibit reo lagi umpama drone mak necok pejampuh nurombok broh iku rumah. Itibit reo na sakit bak badan. Hai reo itibit bak badan na sakit. Hana nyan ke lagi nyan paling mangat itibit nyawang tanyo bagi mereka, bagi urung-urung yang yakju anak kedeh udaya, bagi pada mereka anak-anak muda yang tim Ya'bud, yang tim Khandri Maulud, yang cinta kepada ulama, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada anak. Nyo ke lagenyan itibit nyawang pakan karena doa ulama, doa nabi, doa anak titip malam. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibaca lian. Nyanyo nak anak lam daya. Penting mak. Kaku dikala bak masanya hai mak yang mutuah. Kalau ipuduk tanyo di atas jaro anu, di atas kaki anu yang dinyu dan di atas jaro anu, di kule anu yang nak hidayah. Si kalau ipuduk mak sabar ibu ngong kaya mak kan. Nyo ibu ngong. Lenyan ika. Uilom. Ikafur. Lenyan imutlak. Yan i manteng musci. Hanam jampu lam. Ikun ba adun. Wahai adun yang metua. Yang kai cok i. Ha i.
Rap iple bak muka ayah. Watesa alung ple iba muka ayah. Tapuka jaro bacut mak puka bacut mak ya kenorot ilei bak muka ayah perlahan-lahan taut bacut manyoroh kau iban nyoroh kau semana ke ban batat tak dah mak sayang tu hana nak mangat urus mana luar dah trom kiyah ke menang pegak ci pegak payah dro ke mana dah kala dia laloi ke dia lekek ke tu tapi nyona anu mak betul ibi ilme le anu yang dalam dayah kepada adun yang hanaja bak dayah yang berkat anu tajuk dayah baik tabut inya menasah 3 kajut bakon dengan kata dengar ilme nyan hai mak yang mutua kata tu pegah ke gop nyo yang hambih long fikir long hai pak sedeh tung ku imum galak uronyo anak ya jauh daya ayah bak kedai kopi mak lam dapur bate anak dayah mudi sama langa SMP nyo taman alah dah tanya irana nak jauh daya hana ke gelas sampai gelas 20 bak kedai kopi je yang kamalib Amalim. Hai mak, bila tanya ayah dan bunda dan ummi, hana nejak mesti malam pi ubale keno. Jangan engkau harap anakmu idang hidayah. Menan menan mi. Nampak saya dah, lu perah kan? Tengok ni pelah-pelah 300 macam kuimu. Beh. Maka jak dro telefon udaya tungku long lonjak baju namai mentang meno hana jud kitab Arab jud kitab Jawa tajak ba jio tajak ba to tadeng tawo kasih. Yang penting najak tungku imum kena. Teruk kena kita mubut kitab Arab. Hanajut no pegah tungku imum. Long hanajut no kitab Arab hana but awamil matam bina. Tajuk kitab Jawa. Nyan tungku bu betul watai baca kitab Jawa nyan. Sabab malim kitab fiqah ngan malim kitab Jawa saboh bareh kitab Jawa ngan kitab Arab nyo kitab Arab nyan siun kitab Jawa tunggu nyan kitab Arab kenapa kon karena tak nyan watai takun contoh watai mutulih hinan makkan nyo nak jo ane udayah ni ai tengok Bismillahirrahmanirrahim kalau ibut awamen bi huruf jar ya bi huruf ismi yang dipejar alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya ya watai dah baca bismi watai tabut a i u yang bareh yatih bareh patah mana bareh patah nyan a bareh rayub bareh kasrah i bareh dumah, bareh cikok. A, I, U. Punya nak kan? Chicken 3. Halo. A, I, U. Ba, bi, bu. Yang nak min kabut oi banyak ai boleh. Boh, labu. Ya. Kajut bi huruf jar. Ismi yang dipejar. Alamat jar kasrah yang dahir pada akhirnya. Makna kasrah yang dahir pada akhirnya nyan ba huruf mi nyan ba akhir ba bismi kembali rayub nyo kon nah takun bismu karena huruf jar kasrah yang dahir pada akhir kasrah huruf jar kasrah pada akhirnya Allahi kumudahilif hukum mudahilif majrul alamat jar kasrah bahkan karena hukum isim mufrad dirafa dengan dhammah dinasab dengan fathah,
dijar dengan kasrah. Maka takun hanjit takun bismillahirrahmanirrahim. Takun bismillahu hanjut. Karena kasrah. Yan umah. Yan berkat jud maka watek baca. Jok kitab Jawa dia baca. Bai tulis nan tungku ka. Maka kajud ada mukmin nya. Setiap bi berarti kasrah. Al awamilu fin nahwiyatun. Lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Nah, kaji hafal. Bermula bab yang pertama, huruf yang dipejar mana-mana. Pada apa? Ba min ila fi sampai habis. Ya, ambat. Ilah nabi ku pegang dia mak kuimum. Bak tungku ino. Ka ke bertulis nan bab kitab Jawa, ka hana bari. Hana kan? Kitab Arab na bari. Tak bari kitab Arab. Kitab matan takrib yang na bari. Kau kameriah nak baca lemah hatanya. Hai, kalau benar kalau ku pegang. Nyohanan jauh, nyohanan dia ben jauh-jauh mana pusit don nan jauh nak kan? Nah. Beres. Ka, yang dibaca le tungku. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jatuh kambing ke dalam bejana, buang kambingnya, minum airnya. Yang dia nak budak kiban ubina bejana ubina kambing. Ulang tiga dengar begat mak. Kini utah betul. Manyo hanajud di kitab Jawa, kitab Barakah kau di mandu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jatuh kambing ke dalam bejana, yang itu yang mak tak ingat juga bina bejana yang. Bina kambing. Buang kambingnya, minum airnya. Nyauri likur pu kagak pengeke jungkuyan. Ubena kambing, ubena bejana yang. Tacok kambing yang karet lai tabah tajib. Han cocok. Yang kan mana? Nah tajak ber ditanya tungku bat tungku imam minda kampung. Nah dengar katruk bab-babnya. Gebaca le tungku walaupun deh sepot deh-dehan. Gebaca tikrek. Tingat tu. Gepegah le tungku imam long yan. Apabila jatuh kembang, kaya tungku imam. Kembang, kara sama kambing dengan kembang. Nyo kan? Hai kembang dengan kambing kan bacut agak. Apabila jatuh kembang dalam airnya, buang airnya, buang kembangnya, minum airnya. Yang cocok. Manyo kambing dalam bejana, bejana. Sampai pengut tutruk kena. Maka jak buat. Bego ook le tungku imum. Gede pu carang drone ni. Emban. Hana betul watai ko pegaknya. Betul mak. Sayang. Supaya drone gekira oleh Allah Taala urung konun penuntut. Kembali kepada dasar. Beh ceritanya kajut tahu wadi. Mata ending. Biar tu. Bunuh kalian lelaki poh 6. Poh sa ada biu. Iya, aku dah poh sa. Kah? Kalau nyan hai mak mentua kalau hipegapan tayo. Kabeh hipegapan tayo kena pitibi luah. Nah kan? Leh pitibi luah ya deng sembahyang. Kah? Wahai tungku imum Nabi idin kulung long dong imum ke ayah ya tanya agam laki juga ya tu bila tanya tadang imum untuk ayah nyan bersejajar bertentang bahu nyan anak muda nak meninggal ya beda-beda dah imum ayah kat mata tempat anak itu mata culai bapa ju juga nak dah imum yang tunggu dah imum silakan yang pat kudang puba uleh pat kudang puba pusat hana pat dang nyo malam nyo dengar nedang bersentar bahu pakan ayah itu lebih tinggi daripada kaya bila melinggai orang inang nyan guyudang bak tentang pusat wadah dadang ini pakan karena dalam perutnya tempat yang kasih sayang rahim makna rahim kasih sayang. Bila nak anak lamprut, nyo adalah guyu kasih sayang. Maka tadang tanyo
orang agam bila nas urina meninggal tadang bersejajar tentang pusat. Kalau tadang imam mak yang mutuah. Tapi malamnya bek rugo long jak idih. Long tanyang bak anak muda long tanyang bak mak jeut mak. Sembahyang perlengan sembahyang fardu kifayah. Nah sama. Hana careng bunda. Nah sama bunda. Hana. Sembahyang fardu kifayah na rukuk sujud. Hana. Sembahyang fardu kifayah na rukuk sujud. Hana. Ka. Takbir pertama wate getanyo lakukan fardu kifayah. Wate sembahyang dijatah putar dakun. Letakun Allahu Akbar putar dakun. Fatihah malim ku imum. Anak muda takbir pertama Fatihah. Betul Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar. Selawat kibang selawat sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang menang kan Allahumma salli ala sayyidina iluh halu patih jenis keun tiga mak beraya. Cuba dah bunda ron tak ani dang ino telawut mantong. Kajut alhamdulillah. Ka betul telawut. Bila nekeun bunuh betul telawut berarti jeut tapi malu kan ya. Takbir yang ketiga putra takun. Doa ma. Allahumma gfirlah. Hu apabila urang nyaurina Allahumma gfirlah. Nya apabila jamak Allahumma gfirlah. Bila bencong mati Allahumma gfirlahum warham wa'fu an nyonya kan giyu kalen bila mati bencong giyu kalen alat kelamin bila watejih lagenyo manteng sehat lagenyo ji taurinang berubah kunsa muskil yang berubah alat kelamin berubah alat kelamin ji tiga tagam tiga tainang bila ji melinggai trap melinggai berubah tagam nyan semano sembayang ata urang ata uragam bila ji berubah ata ineng nyan sembahyang kepada ata ineng hai tungku tapi kan masa berubah ju cap cup berubahnya ke bancara preh letian ka mantungku le apabila le tak culok lam lai jaga palenya dah balik berubah kabere kalen dasar putra yang watema mati kabere agam ju mayang nyo inang soal berubah ide lam ijagapan wallah ana depu berubah ke dia ju plap lagu pebek nyo ai lam pebek nyo plap ju ya kan ka ho ka teruk tak nyo takbir yang keempat Allahumma la tahrim na ajrahu kabeh assalamualaikum assalamualaikum kabeh ka bila watenekeun assalamualaikum beda dengan sembahyang perle nyo sembahyang perle assalamualaikum warahmatullah hana payah jawab urang samping yang tunggu imam be entu uri samping assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nyan gabuk mata bom latah nya gegertok le tunggu imam luar de de menduang ko puput jawab thalum ko ni nan tak jawab thalum hai bangai nya na payah jawab pinan ka nyoba urang wateta semayang kepada manyet nyan Kaputru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ba'inan wa tatakun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bemeri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya, wate ni sembahyang mak, pajan baru masa tatari itanyo assalamualaikum makmum. Bila tungku imum getarik pertama, baiklah tarik. Pajan sid wate kaguhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tarik itanyo pertama. Kan. B tarik tiga tu. Kan. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Bila bak salamnya itibit gentut, lu takut. Assalamualaikum warahmatullahi. Prak itibit gentut. Kasah sembahyang. Pakon salam pertama wajib. Takrif wajib putra mak. Anak ketepung kui mutari wajib. Jud kan? Kan. Kama kembali kepada dasar. Kali putra lom tak baca mak lu assalamualaikum. Allahumma ja'al qabrahu nyauragam. Allahumma ja'al qabraha nyaurina. Nyau bandum Allahumma ja'al qabrahum. Bencong hanaru. Ya Allah, nyainan nedeng mak membaca. Ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, Nabi ya Allah ke maklumnya. Nabi ke ayah lungnya sabah kebun daripada kebun syurga. Baik Nabi ya Allah ke maklum ke dan ke ayah long sabah lubang daripada lubang neraka. Nyan gue baca man padu pluh dro orang semayang mak yang mentua. Nyan karena berkat je temandum natajak bakbet. Nyan hikmah cukup raya mak yang mentua dikala tanyo taih di alam barzah. Dikala bak masanya ka tanyo mak yang mentua kalau ya intat ujrat kau kaya intat yusung tungku imum anak yang saleh dan keluarga family segala macam kerabat-kerabat ya intat danyo ya katruk kenan kaya intat tamong udalam watetuk tamong kubu kadipre bila urang yang god mak yang mutuah ikun le urang samping malaikat urang gampung usamping long nesono tanom ne samping long ne tanom anak tanyo haima baru diwa udaya si malam nyan tapak urang jakbut yang urang yang nalang kubu pepluh put uro hana kenang azub pepluh put uro mak anak tanyo iwa hidayah ngan berkat tapak anak jakbut nyo berkat dro ni wa bat dakwah tek malamnyo ni wa rajrat urang rajrat tungku pepluh put uro hana kenang azub wa berkat urang jak dengan dakwah. Makanya nak dakwah bedah jak ju. Wah dah kuburan je wah. Yang dia. Wah dah kuburan ju pegai tungku ku amai tiga nyok pegai tungku alah sayang ku ulang kubu wei pak ya. Ku wah jat. Wah jat tiga nan. Yang bet nanging wah ju. Nyan. Wah ju nyau urang jat senang. Bila urang yang hanagat bet ne tanom i samping long. Bet ne tanom i samping long. Kede. Ya mak. Yan urang kai putun tanyo kenan kai putun guna urun abe guplah hino bacul guplah yan na urun tanyang tungku na anak mit bedeh tanyang ubu bejutu tanyang balung tungku masa hana taplah hijanyo jiko pocong yo idayang jiko pocong tungku hana taplah hijanyo dan jawab bilong hanya hana taplah grup-grup betul jiko pocong tapi kanyan nak bagah bro watai tengok kemang bagah meluap je itu bit teplah tengok kau imam hai pecong tika pecong yo pecong hana ulai lah kai beno hai panen na ulai mah dia tak muka ka geplah dia tak ka mak geputun kenan kaluh geputun trah geputun tengok kenan ya itun anak tanya tengku yang agam kau senang itu imam Iko meno kedih nyo maklung gumung long berkan sekurung bolen ke memelung berkan lambrut lamblang ya topah lamblang jauh belang lamat balong guronyo kuman ma long berkan medali anak do menging ma rumah kau roga kadire rumah long kamu tingkat guyo le mak berkan pada hari tengah sakit anak ya lakai bolong anak kaya laki long kaju pangkat anak katanya lima tapi orangnya anak kli kau gati kakeh leh nyan kang putron kenan mak lam kubu kakeh yaitu yusung tanyo mak
tanya mak ikut liana yang jabat dayah nai dengar surah bat tengku imum. Hai. Gu pegah le tungku kan nyan benar tacok tano. Sabah-sabah gupai. Dah baca inna anzalna tu juga. Tak sipru nyan wabah surah ina. Yang lemah meno. Lemah tak baca mak yang mutuah. Cok sabah genggaman tano. Baca minha khalaqnakum. Nyo lemah. Nya lemah yo. Ka. Pak tak peduk tak perlu ke. Nanti oh mudah hai. Cok bayi keluarga yang meninggal. Tapi walaupun lemah asai betul jil amai. Hanam dalai. Nyampe salah surah. Walaupun hadis maudhu nyo lemah jil amai. Kenapa kon? Ngon ta mainan tanya tambah taat tak ibadah. Walaupun lemah. Jil amai. Hanam dalai. Yang baik hana amai. Ya amai lemah. Mano hitam, mano kuning, yang keset pipi kapua kena sabang. Ya, nyampe amat. Ka kelehnya mak. Ka putron kena tanya ka nyamai. Pertama baca minha khalaqnakum pruh lagi. Poduk bak ule, bek bak dah. Ino likut samping peduk. Culang mak. Minha 3 tu. 3 tu. Cipru. Pada gua tak pro. Pada pedua. Mak punggung pegah. Ino Kalu sabok. Yang kedua wa fiha nu'idukum jikun pro lega pada pedua ilikut pu yang ketiga wa minha nukhrijukum taratal ukhra jikun wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Culang mandum 3 buraya. 1, 2, 3. Yang pertama putar kun. Mantang bur buraya. Hidup no rame ubud. 3. Pada kata peruah. Pada pedua. Okey, yang kedua. Wa minha nuh kalom. Urun Tuha danau. Talu 10. Pertama. Anak min. Minha khalaqnakum. Culang. Okey, pada kata peruah. Pada pedua. Ino, ka betul. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Culang. Pada kata peruah. Pada pedua. Okey. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Nukhrijukum taratal ukhra. Pada pedua. Bak kaki. Kabih nyan mak. Sebagaimana nyai pubut le anu. Sebagaimana nyai pubut le keluarga, sebagaimana nyai pubut le urung kampung, sebagaimana le pubut le tetangga. Mak tanyo lagi ke malam pengantin ba aman. Karena doa. Ka, sabot tu baca ju inna anzalna tungku tu juga dalam sabah genggaman yan si pre aju kunan. Ka bere. Yan, keempat. Ka ku di kala masanya mak yang mutua, abi yang berbahagia, ka dirun tano. Kadirun tano kabe le ron tano gepetalkin le gepetalkin kabe gepetalkin yenyan tanyo mak yang na tamu doa ti krek 2 krek inan le tamu doa lipat tika ber kurunda tanyo agam bedah yak petak yak wo lenyan malaikat sika geduk jioh tungku ba urang yang paling telat teruk inan malaikat geduk telat ba urang yang paling telat teruk malaikat yang kenya ba abeh urang terakhir malaikat inan geduk
Bihnya tungku kabih dakwa mandum inan ke bertanya soal. Ma rabbuka. Apa arti? So Tuhan, nah pernah semayang? Ha? Nyohana ta semayang Allahu Akbar. Hana tu oh jawab mak. Silakan. Baik pegah-pegah ku tulis bab pusat dengan ku no. Tulis bab pak jaro nyohana ta sama ma rabbuka. Nyo ta tanya hana jut mak hana pu pegah Allah tapi nyo takun tapi Allah maha besar. Allah maha besar. Takun tapi Allah maha besar. Allah maha besar. Jut ma rabbuka Allah Tuhan lun. Kita nyong lom. Wa ma imamuka. So imum kata. Nyoto dengan imum ma'e ke imum ma'e. Tapi nyoto pernah tabut Al-Quran di masjid, di balebut, di menasah, nyan Al-Quran nyan tungku. Tingo ibi yukun kero Al-Quran imum lum. Singkat long pegah mak sampai habis kali kita nyong mandum. Kabih kita nyong, kabih kaya wa mandum. Nyan nyo apabila sukses dalam pertanyaan yang pertama yang kita nyong oleh Allah, tok masalah semayang. Bila hana lepas masalah semayang, jangan harap masalah lain ka tertunda. Wate tajak bak titi mak yang mutuah. Oh na perjalanan bak titi. Perjalanan bak titi yang pertama dua pendapat. Pendapat yang pertama, sion geplah 7. Nah halo. Sion geplah 7 jak bak titi. Ne udik natib jak bak titi. Ada ne bak tutunya natib sampai 40 harapannya. Ne udik natib jak. Ka bak titi yang pertama. Kena. Pertama naik 5,000 tahun. Datar 5,000 tahun. Turun 5,000 tahun. Maka di atas titi 5 tambah 5 padup. Tambah 5 turun padup. 15 ton di atas titi mak tajak na trip 15 ton. Trip. Sabah pendapat tu. Dia nyo tak wa laju. Nyo sedekah long betul. Kah. Sabah pendapat tu naik 3 tahun. Datar 3 tahun. Turun 3 tahun. Maka 3 tambah 3 6 tambah 3 9. Maka di atas titi tanyo si kurang ton. Narip. Ngaku kubah semayang. Kubah semayang. Nya kalau lu pegang ku imam kan? Kubah semayang. Nyo ni jak imam belah ton. Nyan ji mak nyo taploh lom ji nya mak. Ki bancara tajak paduk boh golongan jak. Nyo tak pegah nyo sampai tengok pegah hana habis-habis. Lagi pak tek deh pegah benar. Nya baru dalam kubu golom jak. Golom kita nyang pat kacok akuanyo. Pat kacoknyo, ngampu kajak, ho kabe, pat kapaju, maka jaga tungku yang kagak pegah le Rasulullah. Rasulullah yang gekebah bak getanyo mak yang mutua yang geperjuangkan agama uronyo berkat uronyo tak kau dari maulud hai mak yang mutua bener tepu karena cinta drone kepada nyo hana cinta drone kepada Nabi berarti drone hana truk malamnya ke contoh ke tanda bukti butai-butai drone cinta kepada Nabi lagi drone mak cinta kabu nyo hana cinta nak tung menan ka cinta nak tetat yang kayo kan menan si abu nyo ka cinta ka nak tetat menan si mak tanyo walaupun hana takalan Nabi karena cinta tiak dungu karena uro kelahiran Nabi nyamban mak yang mutuah abi yang berbahagia intisari bila itanyang tinggal watani wo watai tanyang pugu pegah badakwah yang pertama bila drone maknya bunuh nu pegat panggung ya komentar tanyo anak muda le nak komentar le nyan tagun makanan drone mak bunuh kayo tagun makanan segala macam le nyan me bi makanan ka anak yatim le nyan tungku santunan anak yatim le santunan anak yatim tungku yang dara-dara ka pegat panggung tungku tahiyah kasih bungong itibit geti-geti gentek-gentek itibit nyan le nyan tungku nyan musapat tanyo singo nyan urung but Al-Quran dan urung yang berjanji dan urung yang meselawut musapat tengah ngon urung salihin dan orang sadikin pada tempat wayakunu fi jannatin naim maka roh tanyo singa lam syurganya Allah leung jaro ne gepetamang lam syurga demandu mak yang mutua abi yang mutua
kaum pemuda, anak min dan orang tua. Bila penyampaian long tersinggung ati drone nyo long lakai mak beraya tat dan abi yang tua bukan pemaah ka bila long malamnya pengharapan drone nak dengar lagu, nak dengar lucu, nyo long lakai karena long long puturut selera drone karena drone adalah rame. Kaya kan? Kajut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajut salam-salam ngol le kadang ana tutuh do guntur buno nai likut kai cum nyola kemah. Salam salaman.